Süüria piirist vaid paarikümne kilomeetri kaugusel asuvad 50 000 elanikule mõeldud Azraqi ja ligi 100 000 inimesele mõeldud Saatari laagrid. Laagrite käigus hoidmine on ÜRO pagulasameti õlul, kuid märkimisväärsed kulud on ka Jordaania riigil. Seda, et laagreid on Süüria sõjapõgenikele vaja, tunnistavad nii Jordaania riigi kui ka ÜRO pagulasameti esindajad. Laagreid peavad vajalikuks ka pagulased ise. هلا بشكل عام لازم وجود المخيمات لأنه رجعة على سوريا أبداً يعني ولا 1%. يعني 1% ما موجود الرجعة على سوريا. لا في أمان لا للأطفال حتى يعني الشباب الزلم يعني جوازنا فوراً يعني على الجيش أو شيء يعني هاي ما حتى تفكير ما في. سوريا بالوضع الراهن مستحيل لأنها أرض خصبة للقتل والدمار والمشاكل. وانا بالنسبه لي كشخص بحكي لك انا كشخص انا ضد الدم بشتى الوسائل. انا ما بنزل على سوريا، فاذا ما كان مثلا وين بده يروح الواحد اذا مثلا ما اجى على المخيم لهون؟ يعني الحل الوحيد لالغاء المخيم انه صرنا فرصه هجره مثل زملائنا. Siin Saatari laagris Jordaania kõrbes elab peaaegu sama palju inimesi kui Tartu linnas. Selle laagri ülevalpidamine nõuab aastas 100 miljoneid eurosid. Oma väikese osa sellest annab ka Eesti riik, kuid aasta-aastalt muutub selle laagri rahastamine üha keerulisemaks. Ainuüksi ÜRO pagulasameti selle aasta eelarve kohaselt oleks Jordaanias laagrite käigus hoidmiseks tarvis 330 miljonit eurot. Probleem on aga selles, et seda raha praegu veel ei ole. Aprilli seisuga on olemas vaid 60 miljonit eurot. The needs are not decreasing. The needs are there. However, there are other crises also in this world now, increasing crisis. But so far, we're advocating with our donors. We are presenting our needs, and there is support. Aasta-aastalt ongi laagrite kulud kasvanud, aga see on seotud sellega, et laagritesse on rajatud veevärk, kanalisatsioon, elekter ja päikeseelektrijaamad, koolid ning haiglad. Tekkinud on linna meenutav taristu. Samas järjest keerulisem on suures eelarve puudujäägis vaevlavas Jordaania kuningriigis oma kodanikele selgitada pagulastega seotud tegevuste rahastamist. Suured kulud on seotud näiteks laagrite veega varustamisega. We're receiving only 10% of that requirement. So what the international community has to do is to support Jordan in its plans. The plans are basically worked out jointly with the different donor organizations, with the different countries that support Jordan traditionally. But unfortunately, financing is not as per the plan. It's much more less. So if it continues like this, especially for vulnerable sectors like water, it's going to be difficult, to be honest with you. So in my opinion, if Jordan is not able to continue with this, then there will be a big migration process to European countries adjacent to the Levant, and this will create other problems in those countries who have been basically benefiting from Jordan's generosity and Jordan's stable conditions. Üks kõige reaalsemaid võimalusi laagrite ülevalpidamise kulusid kärpida on vähendada laagrites antavat veekogust ja elektrivarustust. Ent seda laagrites tegutsevad ametnikud inimlikuks ei pea. Inimeste vajadused laagrites mitte ei kahane, vaid kasvavad. The people who came in at 5, 6, 7-year-old went to a school, but they need a higher school now. So it doesn't mean the funding is no longer needed to build the bigger school to take in the 4 or 5-year-olds. So it needs constantly to remain until find a final solution to all of the people in Zaatari. Ideally, you need to find a solution and then eventually close the camp. Eesti riigi abil on pagulaslaagrisse soetatud arvuteid ja jalgpalliväljakule on paigaldatud kunstmuru. Sõjapõgenike lastele tegevuste pakkumiseks ning stressi maandamiseks on käivitatud keset kõrbega põllumajanduskursused. We are not numbers, we are not Excel sheets, we are not faces. We have emotions, we are humans like everybody in the world. And we have the right to live. So we ask all the world to help us to live as a humans. Sisuliselt on Euroopa Liidul valida, kas aidata Liibanonil, Türgil ja Jordaanial pagulastega toimetulemise koormat kergendada või teha ettevalmistusi hoopis uueks süürlaste Euroopasse tulemise laineks.